Kali ini masih kami mau seharian jajan serba pedas lagi yang mulai dari 5 ribuan di SD Krisna Bandung. Atus kami temen pengen wae jajan kesini tekan di sini mah makanannya banyak banget. Yang pertama di depan gerbang banget ya si teteh tukang seblak parasmanan. Ini bener-bener kuatkan kabarem ucuy gitu. Ya udah teteh beli tah level 4 terus kami mandu lada pisan bukan nama. Pasti makan teh wah bener-bener lada pisan merudak gurih asin pedas manis wah iya mah bener-bener top mantap is the best. Seblaknya juga bener-bener enak. Iya mah anu tunduh oke jadi tetunduh kadaharan seblak nu kieu mah wah bener-bener ada teh bener-bener ngajaran terang pisan barudak komodo cek karena bener-bener ngana pisan bener-bener hipu. Tapi dah walaupun ada oge tapi dah ngeunah kitu kumaha si kami teh atunya. Sebelah si teteh tukang seblak ada si teteh tukang mie gacoan sama pangsit atus kami teh meuli nu level 5 tah hargana teh mung cuma 5 ribuan aja. Pasti suruh putih euleuh sia mending ngeunah-ngeunah teuing bubuna teh mending medok cilok-ciloknya enak enggak pahit wah pokona mah top mantap is the best ieu mah bener-bener 10/10. Ke belakang sedikit tarik bek ada si teteh tukang cireng pasti tanya teh berapa teteh satunya 2 ribuan ya udah beli 10 ribuan rasa ati rasa jando rasa ayam aja rasa naon ieu teh atunya pasti makan teh wah si jandona lumayan lada geningannya ieu mah barengan pisan cireng lagi lumayan gede walaupun 2 ribuan juga. Ke depan sedikit ada si mamang martabak telur yang digorengnya teh dadakan kayak gini masa ini sebanyak ini harganya cuma 6 ribuan ya si emang meni bager-bager teuing jualan teh atunya pasti lihat teh eueuh saya martabak teh dikuatkeun ka gede-gede teuing siga kieu barudak gejer lia sina tuh waduk iya teh mendingan pisan. Urusan minumannya mah tinggal dicebol aja pakai coklat harganya teh mung 5 ribuan aja pasti minum teh coklatnya meni legit kieu geuning ngeunah. Lanjut part 2 atau jajan-jajanan di mana lagi ya?